Hei All India Radio aizolani chanchin thar achiar tu sivel ruata nimin khan mizoram covid-19 shikai mi somni pasari mu chuania en dikatanga za pakwa point pali pasari ani African swine fever tho ni na kumin march thabula tanga leng non le awangin mizoram puma voksanga zali somriat pariat athito asama tuiliana lui engamo zat lawom chin chiana pelin luanga thlai china ramjang tak tuina chi mek Voina tang hian ramchung state le yuti som pakhata jeng hridan na pek tran ani don nimin khan mizoram covid-19 shikai mi somni pasari mu chua ania shikai le kailo endik zongjong chu sani somriat pangan nia en zata tanga shikai mu chua chu za zela pakwa point pali pasari ani tun thanga mizoram covid-19 shikai to za chu nuai ni sing ni sang riat sasari somthum pakhatan nia anjinga nuai ni sing ni sang sari sariat somsari panga en koldam anni toa en kolaiza somnga panga an oma mi jasari pakhatin an thi pui to ni shikai to za thikum sang ni som pakhat chiar puya mi hring omza ta tanga chutin sang khat zela mi jani pariat angania mi hring nuai khat zela covid-19 wanganu na chan to za chu somruk pathum anni Kolasi police ten mi rok ching mi pali anman le mobile phone ruk somni pakua an mulet chuina khal zela mobile handset an ruk dang pali mu belle ani toa hemi zinga pakati kolasi PS kesa phone ruk bo ngei ani ti fin fia ani to bok hemi kes kai noya mobile phone ruk te lo le sak tu mi som panga te po 411 IPC noya thu boi siam sang ni in man ani to boka he kesi chui zu zel ni in adang po mulet bel zel be sei ani mi thil ruk le tu hi dan noya rem thei ani ti hrein thil ruk ni nge yalang te tlom hle ma se le lo tu le film khur turin mi puite an ngen tharle ti police ta chuan an soini puan tongin kolasi police ten national highway 306 kolasi tui thaveng kongpui sira da truck pakhata tanga poisa le mobile phone rutua pu mi pali ninga ni khan an mana heng mi te hi mi rok thang tak nia hriat anni police in an man te in puan na atangin heng mi te hi tun hnai tui thaveng le reng te tlang sang in car national highway sira motor park atanga phone ru tam taka anin nam noi ti hriat ania mobile phone an lo ruk to somni pali mulet le ani baka phone ruk ni nge yarin drugs addicten phone ruk le thang hena an lo da khampanga chu chui chian tura mantel ani bok an mi man te hi lal siam chunga kum som thum pathum ko sen veng kolosip aral du sa kum som ni pariat tui thaveng kolosip lal chan pu kum som ni pakua tumpui kolosip le lal thaki ma kum som li pahni tui thaveng hebron kolosip te ania heti lai hian mi mobile handset ruk lo lei chong tua pu mi som panga ta chu Kolosip district court a hruai anni nuin Kolosip district zela da lu anni nasataka mizoram atwal vok suat tu vokpul hri African swine fever chuan zia om lam alapan theilowa atho ni na kumin march thavel atanga leng le wangin mizoram puma vok sanga zali somriat pariat athi to ani anveti department chin chiadanin nimin khan voksom ko pathum athi bellea ASF kai ngei niarin hel voksom riat pakhat suatani boka ti hian mizoram puma nimin theng khan voksanga zali somriat pariat athi to ba ka voksangli zaruk somthum paruk suat ani to bokani anveti department chuan vokri hian mizoram district zongjong atuam to ti an soya thingtlang hun somsari palia hri hialeng meka hrilen na mun rin hel somli pali au mek bokani Mamit luang pol veng chung National Highway 44A kora vok thipai ania wangin luang pol village council hruai tu te chuan nimin khan mamit police station a FIR an thelu ta mamita hian vok pul thileng mek chuan zual lam alapan zela vok thi alapung chho zela vok thi te hi mamit joint village council ruwa manna in zongoa vok thlan mual siamin phum thin ani lain National Highway 44A kongkam kor luang pol veng chung mihring chen atanga hnai tak mihring le ran vultan a him lo na hmuna pai ani awangte mami disin vok thi reng phum tura thupe ka lo chhuat to zom lo ani awangte vok phum na tur hmun om reng laya hetia veng chunga pai ani awangte in ati tu te zong chuaka dan angar hemna pe turin mamit police te an nge nani mamit khopuya vok pul hria wanga vok thi jasari som pasari zinga Zani somthum panga te chu vokpul hrikai wanga suat anni na thial district a po vokpul hri ASF hian kian lam alapan theilawa
an veti office chin chia danin tu hnai vok pur hrilawam tak African Swine Fever ASF wangin na thial district chunga vokza somni panga athitoa vokza hi som pakhat suat ani to bok ani district veterinary officer Dr. C Sang luna soidanin na thial district chair hlun le new har chip te chu ASF infected area puan ania chair hluna hian somnga pakua thia vokza som kwa paruk suat ania ngar chipa hian ASF wangin voksom ni paru kathi boka som panga suat ani to bok thingsaya chuan voksom li chuang athia nimin khan heng vok thi te ASF wanga thi ani ti report andong chi abokani thingsai bik hi ASF infected area puan alani lova hetianga vok thi a omani chuan puan thoi ni tur thu DVO chuan asoi bokani DVO chuan borsap kai hruainan hnuaya na thial district chung khotina ASF VLTF andin vek thu soin anni hian an troi om thaleya hewang hian vok suat konga po harsana lutu kan tok lowatia an puina awang hian ASF in kaidar sel turpo na satakin an ven thei abei sei thua soi bok ani Hello India Youth Games tun tha nilia tangani som pathumin kara Haryana khopui Panchkula a khela Mizoram IO medal la ta chu lomman poisa fai pek anni don Sports and Youth Services and Call to Minister Purobadro Moy Roy te chuan Hello India Youth Games a medal la ta chu sport incentive noya gold medal la te cheng noi khat theu pek anni don tia puanga football gold medal la tu te tima mimal tin a huam dona silver medal la cheng sing sarile bronze medal la cheng singa pek anni dona hebaka medal la evena coach tepo National Incentive Scheme in a phalangin loman sum fai pek anni don tia soibok ani Purobadro Moy Roy te chuan COVID tripuileng in Hello India Youth Games in Buasaina ati buai chungpoin Mizoram IO telten medal pali an hon chulom omati thua soya Hello India Youth Games satel theini ringot point chuan na tham ania hetatal hithil all ailo tak ania du in atel ngot theilowa atel theiturin qualify thlapangaya chuwang infiami somnga pakualai antel theichu chuan om ati thua soya Sarkarin school level atanga sport masona tur angai poimo wangin National School Games chungchang school education na thin chu sport and youth services kuta allocation of business rules siam thain anda thua soya National School Games chu a sangjok in elna in hlan kai na ania chu wangin ngai tha chiani lowa atul angin sumte ngai tuen National School Games in Buasaina tur hi ti changtlun zel kan tumani ati chanchin thar hi All India Radio aizola tanga puanani Asama tuilian chuan zual lamala pan zel ria tuilian hian thai china mun hector singli sangthum le zathum somthum pariat point pathum pakwa chin pil mekani state chunga lui sang beki Manas Paladia Puthimari Jia Bharali Kopili le Brahma Pudra ta chu hlawom chin chiana pel vekin luanga Dima Hasa Golpara Morigaon Kamrap le Kamrap Metropolitan District te darkar somni palikalta chung khan tuilian kain hoya mi pakwan thiani mi puinoi khat chuang zet relief camp zathum somsari pathuma anin suan lut to bok ani Meghalaya poru asur chunjom zel ri awangin tuilian tuar chan chuale chomdol na thome kania tuilian awang hian nimin khan Meghalaya Chief Minister Conrad K Sangma chuan Regional Committee Chairman Palibaka DC te Police le akai noi department dangtenen state in tuilian ama chon mek chungchang an thlir hawa Chief Minister chuan khole tuite chan chuale chomdol nakal puime kani thua soya National Highway tiamin kongtam takachia thua soya hengte agency sang baka state disaster response force National Disaster Response Force PWD le police ten an siam thatmek thua soi bokani Chief Minister chuan Regional Committee te chu tuilen dan din mun vilreng tur le atul anga mala turati anni thua soi bok ani Voinatang hian ramchung state le UT som pakhata jeng hridan na pek chan ani don Health Ministry chuan sub National Immunization Day 2022 a hian state le UT som pakhata jeng hridan na kachhunga thorchi pek ani tur thua soya chung state chu Bihar Chandigarh Delhi Gujarat Haryana Jharkhand Maharashtra Punjab Rajasthan Uttarakhand le West Bengal te ani he jeng hrido be puithak chung hian no pang kumngan huailam vaibe chethum le nuai kwa vel hena jeng hridan na hi pek tum ani chanchin thar puan ti to main chanchin tlang pui Nimin Khan Mizoram COVID-19 sikai mi somni pasari mu chuania en dikatanga za pakwa point pali pasari ani
African swine fever tho ni na kumin Mars thabula tanga leng non le awangin Mizoram puma voksanga zali somriat pariat athito Asama tuilian alui enga mozat la omchin chin chiana pelin luanga thlai china ramzau tak tuina chi mek Vona tang hian ramchung state le uti som pakhata jeng hridan na pek tran ani don chuti jong chu san chin thar kan puan thei chuani